अथ ध्रुवाष्टकं शरीरं स्वरूपं ततवा कलत्रं यचारोचितं धनमेरुतुल्यं गुरुराङ्घ्रिपद्मे मनसे तथा किं कलत्रं धनं पौत्रपौत्रादिकं ग्रहबान्धव सर्वमेतादिजातं गुरुराङ्घ्रिपद्मे मनसे लग्नं तथा किं षडङ्गादिवेदो मुख्यशास्त्रविद्या कविपादिगाद्यां सुपदां करोति गुरुराङ्घ्रिपद्मे मनसे लग्नं तथा किं विदेशे सुमन्या स्वदेशे सुधन्य सदाचारदेशे सुमतो न जन्य गुरुराङ्घ्रिपद्मे मनसे लग्नं तथा किं यममण्डले गोपगोपालवृन्दै सदा सेवितं याजपदारविन्दं गुरुराङ्घ्रिपद्मे मनसे लग्नं तथा किं यतो मे गतं दीक्ष्यताना प्रतापात् जगतास्तु सर्वं करत्यात् प्रसादात् गुरुराङ्घ्रिपद्मे मनसे लग्नं तथा किं न भोगो न योगो न वावादिराजो न कान्तमुखेनैव वित्तेषु चित्तं गुरुराङ्घ्रिपद्मे मनसे लग्नं तथा किं अरण्ये न वसेते ज्ञेये न कार्ये न ध्येये मनोवाचते मे स्वनाग्ने गुरुराङ्घ्रिपद्मे मनसे लग्नं तथा किं गुरुराष्टकं यत् पठिर्पुण्यदेये यतिर्भो पतिर्ब्रह्मचारी च ज्ञेये लभेद्वाञ्छिपातं पदब्रह्मसंज्ञं गुरोक्तवाक्ये मनया च लग्नं गुरुराङ्घ्रिपद्मे मनसे लग्नं तथा किं गुरु शरीरं स्वरूपं तथवा कलत्रं यचारोचितं धनमेरुतुल्यं गुरुराङ्घ्रिपद्मे मनसे लग्नं तथा किं सद्गुरुदेव की जय।